ita badai jo ai ita Yesu Kiristo. Shalom. Yahom. Amarina samati baka jo ai ita Yesu Kiristo. Bazimane inate ba tarmalilo walangi kuda te halo ia mo oi bajwa Luka faja felevitu ayati 21 irgi ayati sitenu ngaflafitu. Samujata Luka faja felevitu ayati 21 irgi ayati sitelu ngaflafitu. Batebe jitu bali tu ko borong khoda pada mali adri ya ya da yo ma wa abalonia le wa babawa wa makau adri samujata i o ma wa abalonia Yehova babawa wa makau adri ira ama ira ina nyo masih bakeju aya yaita Yesu Kiristo bagi nete adri bano oya taromo duria sakli holi ded ya ia malo wa makau salwa banika baya ia gengawalo gabula dede salua baguli danong ade me bagi nete silong talu ibanu irai alua dulu dano keda badano ni ade ba badano tanu be ibanu irai alua jitu bali mores sablo bala ba oya dan bo niana situ bali abula dede ni baguli danong ade batera-tera baganga furata ade ira ama ira ina alua wekhe baji sagel uli dano ya ia wekhe ni fotai COVID-19 ma virus corona. Ira ama ira ina nyo masih bakajuari ya ita Yesu Kiristo. Bangawalo gabula dede sino alua bagulidan. Bangawalo wamakau sino alua bagute sisoya ita adre. Babada uta ila ira ama ira ina. Wano yung la uwa abuliye huwa babawa wamakau adre. Ira kita ila baabuto badet deda. Batulate ifao ita fifba walo weh ba makau adre irege lufa luka ita wa amante da bero wa masi Yehova kuda bero wa abel Yehova meno itolo irogo ita ya bero mana bagi nerte sino mutalu ya baru dan sino tatalu bahija ira ama ira ina badar reforma uabulunya Yehova nu yefao ita bawa amate adre nu yefao ita baga bulan de adre batra-tragi baga ngafuriata adre ya bamuh ngerongo moda ya ba virus corona adre bahija nu itolo ita soai irugi basimane inete bano yefao ita baba makau adre nu ibe ko dana sagi nete babe kuli baguli dano adre bagu ifau ita baba amate adre ira ama ira ina bada unta ila wasidudruhu Yehova adre noi forma uwa abalonia baba urida sidudruhu Yehova adre wasidu formasi ia baba urida lenirenia ya ita natenga berwa belu Yehova bahibisa batula aifa ita baba amate bagabula deris sabele meirugi rudano badanuniha bagi nentu sino mutabuki basi managay bazalwa adre bagi nentu virus corona adre natenga berwa umasi Yehova natenga berwa abelu Yehova baletola teifau ita berwa makau adre bagi zaira ama ira ina badau mali adre ifasugi koda ba Yehova sino manguma ufabulunya baba awida bagi nete sino mutabuki ba bagi nete adre ba bawa makau adre ba lezi letola leo itu ita soaya irogo ita ba ifuma abulunya Yehova baba awida yefao ita baba amate adre bani ohe weh sabala adre sitarai virus corona asala lebih malu ita baba ngadre baba mati bayar medroma nenggoy data jago wa aurida data jago kesehatan da bata ikuti ni fotoy protokol kesehatan ama ina nyo masih baka soaya yaita Yesu Kiristo mga wala gabula dede sino alua bago danang adre mga wala bencana alam pada ita ila bago ifuma uabalania Yehova hewa ay nata ila walau sogoy jito bali korban sogoy datali fusuda sino ikaw ni rawawangi iragi fabali irakuda bangularui kuli dano ade bahiza fefu da no oy amatero zuaya
no amatere waluwalangi baga awi di sama-sama niha meno itatugay luwalangi bisa lalang gawi di sama-sama niha no itatugay luwalangi habaragi neto ikaw ni ita jago sana luwalangi bakiza badae ifa mahuda bai fasugi badadada ifa tedada wadozi niha baguli dano adre balis selamanya ia bapak niaga ulit dano adre bagi neteni ada nia baso ni kau ni luwalangi bagi neteni ada nia ba ufa bali ita jamu sama kena boda fabali ita kenu sino muda fabali ita keni hanyo masih oda fabali ita kejatuada fabali ita badamuda bafabali ita baniha sifasu ia ita letailah hani hazal kau ni luwalangi bagutarwada letailah hani hazal mufana bahani hago jiteroi baheza badar malikuda bazima ko adre fasugi kuda fatte kuda wafefu ni hadanya bagulida no adre bagi nat dia bahasa balo fabali ira baniha ni omasi ira adre berozi mana ira ama ira ina ena bagi nat sinona sa itega kuda walan babi fa bagulida no adre baya mga iswano ita banagoda baya tarangaro ita bapamama safa kanagoda sa musama ita ay neda fa matabolog dadada kanagoda mga barizala ulaluha sinora falwakuda may bawa bay neto baji sa musa masaniha basa musa lo sangila balota ila hani hazaleo mfano baba urida balota ila gui hani ha jiteroi dania ba hoto na mfano ita ada baru ji mano ira ama ira ina meno ibe na sakho da ginut no balan bagi kuli baguli da no ada bayo olif ita baba ngad sawagel no balan bayo olif ita baba no to no balan meno ibe na sa ginut da babe fa bani hanyo masih oda ni be ka ginut babe fa ba no sinomoda ni be ka ginut ina Allah sa pabali itabani hanyo masih oda adra data tarsay ke baba umida da maliba jimane inat wa baginut niya da niya ibu fuhewis sa ba masih da bani hanyo masih oda hasabalo faroi ba fabali ita minonwa bazua Luka fazafeleritu ayati situlu mafraufa imane badae uwa ukhmi darua zifaidomoro nabungi dao samusa ni oge basi samusa banero darua zurudu wanutufahe samusa ni oge basi samusa banero darua jisu banubi samusa ni oge basi samusa baniroi ama ina ni masih bakazuai ta Yesu Kristo bada umali adre ifai aga koda babaji samuja inot dania fabali itabani ano masih oda faroi itabani hasifari abo koda bafaroi itabani ha sipasui ya ita adre gasa-gasa we kulida bagulida no adre babe fauda bani hanyo masih oda babe fauda bani sinomoda babe fauda banahuda ukale babe fauda bani hasifare abuhuda babe fauda bani hasfasuya ita aine data falua wa umasi data falua wa bosisoki bada tabawago he irisa buabua ni hasisofa abuto badodo tanufana walai tafalua wa umas tunagoda jamu sana baila ufefu na wala kadea sama ulado sino ufalua koda bada taheta ya bada doda dat arifuri mefefu da leguna na oitata nego bada doda kiza menefuru ma ulabanya Yehova baba urida baba nono ya ita baba gifa o ya ita baba gula doda sablebelu baba makau ada sino alua bagulidang baisa dagay tao buna o urida sito balik sumanya numalangi baso kuya ya tawa uguna ugoy urida sito balik trela hum banabudat niha gasa-gasa we fauda babe kolida baguli dano are
ira ama, ira ina, nyo masya bakazu aya yaita Yesu Keriso. Bagi dito adre asese manoni ha. Wa usi dadanya mano adalah lalah lumuni. Asese mano bagi dito adre yoguna oni ha bawin yang adre sino yang wawang kunal wakan. Ba malua situ bali obroni wadad uhita dadanya baguli dano adre bangolohi usi kulitan. Ba iza bada umali ikasugi hoda. Ena obar tahuri ke ginateda adresi utehe ke lobalani babolohi usiguli danu salutaya. Ena obar tahuri ke ginateda adre baba maluas silainwa hasilu boto bakana boda ni hakuli danu. Ena obar toguna orida adre sifau bazomasi lobalani. Nanotaru ita baba ngalui usiguli danu. Makija bazileu dena dania na Tuhan rezuari ita Yesu Keriso baba ngamuli baguli danang adre baba maurago doji samati konya hewisa vaurida ada no tafaano ita ada no tausiluhugo mamati kazuari ita Yesu Keriso majui no arelo de baba ngalui usiguli danu baba ngalui fefu mabalu hada ia kuhita de salutaya basila mo foju basila mo huwa ada gol ifasugi koda pada mari lolan basura luka faza felevitu ayantis dobla ono imani pada bahula simane monoaki simane goy dania bawa no miha adre mga ira labadu hada ia mangulu ira bamoni hale irugil mo adre memayawan waki bano adre baso anu danu adre batikiko ira fefu ibeke hulas simaneme lorote mama ira mamadu hada ia mama hada ia bamo boleh manano sinano ira bamanguto mosi omo bamilui hita ia roti basodoma adre bamo te palitu batale balera ui babarua siawa balfakiko ira fefu simanungko idania na luo tu ele nono meha ama ina samati bakazuaya ita Yesu Keriso badang malia dari fasugi hota wabaginata da egoy no ato zariru tada ni hagulidan baba ngaloy situbali usigulidan no ato ni hagulidan sarelo balalahalulu sa musana no ato ni hagulidan sino arelo bagumasyo dede bakiza ifasuki kuda badaruani ate babazilemu dena batuhari juare ta Yesu Keriso batuhari yang ate basamasa lu sangila mefatuhari juare ta Yesu Keriso ba hulu we aso uzanako amaina no masebaka juare ta Yesu Keriso nano arelo de duta baba ngaluyo sigulidano sa lutaya nano arelo ita babulohi ohita de duta sa lutaya basila mo fojo bahewisa na bajala mo dinadana adre patuhari wawangi babagawi ya ita sa musana ita bahewisa waurida ira ama ira ina adre zimadna ena badang malilo alangi adre sinota baso basinota rom ena utulah mulohe ya ita baba hante kesuali ita Yesu Keriso ena utau siduhuga tede baba ngirai gefaurida tanufana nuwalani ena tubali ita ni Keriso silote bulu baba mati kesuali ena tubali ita ni Keriso silo mamalo manutuna kesuali ya ita hiwai gofuhada iya dito bara famakau sagwa baba ureda bakiza leo te bulu faduhu de deda waye kuma agra ifuma wabarnia baba ureda baba walu gabula deda baba walu bamaka balu te bulu Yehova baba nolo ya ita leo te bulu Yehova vifang baba ureda balu te bulu Yehova baba me ikhoda sito bali faapel i o ma barunya Yehova
babawa mamakau ada. Ira ama ira ina no masih bakas suaya ita Yesu Kristo. Natatado sai ke babawa da jam sana ita da umaliat. Datang renus si babawa da ira ama ira ina. Hebis sa babawa fauda bakunihan no masih oda. Hebis sa babawa fauda banihan si fabria bakoda. Hebis sa ita banihan si fasuya ita. Hebis sa ita badali fusoda. Hebis sa babuada. Iraama iraina data falua zisohi data falua buah senahoy fana walan irege damia na ilete to hari bawa gawi ko da sa sana ita suterai walan bahisa no to we buah zisohi no to we maduma zisohi no to we banarate zisohi situ bali duma duma zisohi situ bali drema ho mamiha siteroi moi furi Iza irama iraina bagi na terpadre noya si ay dito balik lang gaw ni bajis sama saneha so ni kau ni baba amate berobek so ni kau ni kecelakaan so ni kau ni baba amate ni bunuh namanya nikah so di mate musibah bencana alam ba oya dan nabunya na dito balik fo gaw ni jisa sama saneha bahiza baba urida adre samujata sama sala sangila hani ha ita zofan bahani ha ita jitero basama sala se tola manaha hawara ikau ni ita lolalani jamusana ada bebe jemana baba makau sinota tabui basi paluka ita bajiso bifona hiza badao baaboto badadoda Vaya umarunia Yehova babawa bamakau adu. Nano itolo ita Yehova ifuruma umarunia Yehova baginete bawa bamakau bagabula dedes no tatagui baya faduhu de doda yamanetena ita babawa bamakau sisoya ita bagote dae Hego bagote sisofona balute bulo Yehova Yehova umarunia Baba drogo ya ita, baba ngifao ya ita, fifu baba balo, gabula, dedo, ya medro mana, baba amate, sila, mutetena adre, ni asogo, ni fotoi, fehe, korona adre. Jasa balo mana, jito bali, ni faema keda, bagi leto adre, boya te bula baba mati, kesu ayah, boya te bula ita baba ngadre, Babagi yate bulo ita baba ngubwa bisa buah wa mati adro funa Yehova me famati sila buah bahula zila nosa ada baru si mano ira ina data tadersai ke pada deda wa yoma wa bulonya Yehova babawa wa makau ada jitu balik sama kau kira-kira ada ya dai ada jitu balik fama akau la deda boya te bulo mamati ita wasabalu ya belur ita Yehova bayo romatu wa bulunya ada baba urida Yehova itolo ita ba rege tola ibe umuso deda bagamo zuania izaira iraina nalote bulo ita baba mati kesuaya nalote bulo ita baba nadema ke Yesu Kristo bagi nete dan dia mengabuli ita kelualangi adre badoji samati ke dia baya molaga da kula famurifi adre baya molaga va aure silo aitu adre berji manu ena tola tau hege da kula famurifi adre bafa aure silo aitu adre aine da tata tersai ke baba urida da rumali adre baya te bulo ita baba mati baya te bulo ita funa lo walangi ba ina faduhu de doda wa hasavalu Yehova wa abulunya ado Yehova bawa urida babawa wa makau sifanuka ita jamu sana ita yaitolo ita soaya baya fahuhu ita ina tola ta falua da rumali adre sino tefa ema khona Fuli wawai ita bagay so ay ita Yesu Kristo. Shalom. Iya ako.